Nga ai kublai sibun api ki perlok. Ki bahiang sem, ki parasnong, ki paratain, bat ki parari. Ki bala juyai page ki video, bat ki live hakane ka channel jonga. Ki bala like, comment, bat ki bala subscribe ru. Ya kane ka YouTube channel jonga. Syait marngar. Kerpang ru api ki bala rap lem ban share ki video. Tela da pidang long temai ne pidang supai temai. Ya ki video hakane ka YouTube channel jonga. Ya kerpat da ka jeng songrit. Bapen subscribe no mentah. Kum kadak kajing aiman sim lem. Bangun ya persiang ya ki kepadon ha kajing em. Lada ngila ban subscribe ki we ki balkiu mentah. Kadon jing ayu mo ban subscribe yang lem yang une ubadang kale rabe. Kum bangal tau ka we kajing ruai. Nga kerpar red bapen pe ki video. Baper ki badon ha ka channel. Bar lada pi ide ban like sa like. Lada pi ide ban komen sa komen. Badla dapi day ban share ru sa share. Perlok. Ngamla klem dak penpawi kajung kublai pi ki bala page like share. Ya ini iwe video balai kerteng dak kajing lekai football ba internet ba. Ngamla mudur berperkat ba ini video. Ibadon ha ini YouTube channel badang duna ba ki subscriber. Irala ban kenjo menta shedu bat palat ka kadwe ke lane kadwe hajar tam kinong page. Tang hapo saus ngi. Badling bajong ini video. Ngalayu ba ladon susu ki perlok ki belenang yarap subscribe. Bad latam kumba sispa tam ek subscriber. Kebamut bakalanang kiu susu ka jengkersan. Kublai sibun perlok. Ngan sanang tray sitom susu. Kidon sibun ki konten ki badangsa ki bangampat upload. Namar kumba ngapai jah kini ki video baladep upload. Kamen sua kidang duna bah kinong page. Kum kasora arjar pesan bentawai bat ar. Ngalapoi sasora ban lecang kai pengat men bangan andap karlai senam ke artah. Kata kadai hausnam ar hajar. Te hadin ar posan telik senam. Kabamut haune ar usnam arjar posan. Ngalalai biang saisin. Ban lecang kai pengat sakine kitain sora. Mentang imut ban leca sora. Ni kwa ban lekai sigi kato kenik teli jaka tingi dang itu yang memo jrong te ngidang apa senjarang ne te empadap ke kali nemar gidang don hatang tang kebar faumut sa sang yue sora ngidon mentah kane ka jaka kabakerteng ka rubwe lajam viewpoint ban yang tei saya coba itu ngalah temu ban upload saya ke benta balai bat sau bat san kamar kam vlog arjar pesan ketiga we gede ka basaurai kane ka we pat gede ka basaurai rai kublai sibun perlok bro. Happy Independence Day ya baro mah kamodo terus filming vlog arjar pesan. Nang ta kajing pensyai ka Bangladesh ka video naka presi nosi green semalan. Yang aku awan bu jingli ka we ya pi mo. Kam tagi kali private ne nam tagi lokal pi pelaju driver. Pelaju lah bon man. Kad nungur tera kajing bon. Bat ka we ka video naka benta ka tourism ne ki jaka jengok kai ne sangkai pengat ki badon hapo jang kasnong jong ngahi kasnong naspung meriau simsip kabal ai gerteng da my village my pride benta benengkong menta ngaladon ha jrong jong uni ulum kencoy maurok ngampat tip la udon meters above the sea level hendrei ha kajing perkat jonga ulalong ulum bakam jrong namar lada pin babok kumanga pun poi hakapor basai bhag sun benang pila ban ui usun tailum bapaunam ubadon West Garohel district tura uta udai ulum nokrak nang ne pila ru ban ui wepat ulum bapaunam ubadon South Garohel district uta udai ulum bal pakram ne kajaka
Pila aban iya bun ba kisnong. Ibangam ko aban jer kerteng hang ne. Namar kan sakta palat jaga po. Bat ngala tumu ban tumi saya kebentar baar. Nega konklusion video. Bat kata kan sakam sengotanat susu. Bat gidon ru kijing ruai baper bangla dep tau. Bangla mud ban oblud no. Te perlok yai kersian bar yai ap ya kapo. Kublai sibun.